Kani ka Akashwani Shillong ka khubor ban pulido Elma Arwar. Kimat bakongsan jong ka khubor minta ka step ka afun dari unai tung kilong. Kular umintri katnat korbari u Amit Shah ban pinbet ye kijing jong ki Autonomous Council ha ka than chatai lami ngi halor ka jing pinkala ya ka stick schedule. Beteng ka jing eta ya ka mangting ka jong sunam ahjar afsan halok sabha bat Raja Sabha. Poi umintri katnat External Affairs jong kari u Dr. S. Jaishankar Haventin Laos na ka benta ka jing lang jong ki Foreign Ministers jong kiri ki bahap hapo ka Asian Union bat play umintri ka sarkar pedeng beripe ya katnat Information and Broadcasting u Ashwini Vaishnav ya ka India's 500 Community Radio Station ha Aizawl Mizoram ka khubor ka babnya umintri katnat korbari u Amit Shah u lakulari ya ki Chief Executive Member bat nong nikmat jong ki shipoteli ki Autonomous Council na ki jela ka than chatai lami ngi ban pinbet no ya ki jing jong ki council ha ka baw la penmenaru ban bo da ka committee ka ba un khle da umintri khna katnat korbari unitenan rai na ka benda kitmat ki bede ba ka jing pengala ya ka khnet ka bahin reu ne ka sik schedule jong ka riti sanchar kari ka kinhun ki CM jong bat MDC jong ki shipotli ki Autonomous Council kala ya kendo yo Amit Shah ha ka janit sngi basaw hanong ba di dali hadin ba kila ap kumbalai sngi linter habayat ho ya kajingi na kajingi kendo UCM ka KHDC uba pinya sing sim uloong ba kajingi kendo kalong kababyang namar ba umintri korbari ulas ngap ya kajing pensngo bat kular ban pinbet no ya kajing jong kishpotli ki council khamtam ha kabayade bat kajing pengala ya kasik schedule ha kaba ondon ka committee kaba khli da unitianan rai ban pet ya kane ka kam hapo shibnai uba pinya uloong ba kishpotli ki council ki badai na Assam Meghalaya Tripura bat Mizoram kidan lagi jong kijing ban nakaliang umintri korbari ulas ngap ya kijing kendo kabalane kumba shikteng kentatam shushu uba pinyad ubalong ru ukondina jong shpotli ki council ulayat ho bakan sedan kijing kendo hapadeng ki CM bat MDC jong balo ki council bat kan selong ha ka shipotri unailar arjar arsaum kajing ta ya kamang tingka jong kari ne ke union budget jong usnam arjar apsan kala beteng biang halok sawa bar Raja Sabha hin gesni nagaliang ki menteri ke sarkar pedeng ki bakin thop ya ujagin rasing Shekhawat ujitan rasing u Arjun Ram Megwal bat ukirti Vardhan Singh kila wanra ya kajing ta ya kane kamang tingka hakini ki atli ki yang jong ke parlimen la ban kudauru ba menteri katnat parliamentary jongkari ukiran rijiju hin gesni ulat herting ya kaliang persya bak kabala keno bakani ka mangtingka ka bamenta ka dei ka jingu orot ya kipat ba jongkari habakren ba kilap thai khubor hanong ba New Delhi uni menteri katnat parliamentary affairs jongkari uloong ba ukwa ba kaliang persya kenyata ya ka mangtingka ha ka rukom ka badai ombanten tho de kintin po bat ulapen ramru ya ka jingne jongki daga baong ba kejingkren ke jongki hayang dorbar ke peni ya kejingpo dor ke jongki bat ulakin turu ya barok ki dekhot kaliang persya bakin buram ya karai jong upat ba Menteri Rang Badu jongkari Narendra Modi minta resmi unik jengo ya ka Kargil War Memorial kebaderu ke lingho dap absence nem jong ka Kargil Vijay Dias unik Menteri Rang Badu kari unik le buram kerpang ya kitu sipai jongkari ki baladu yala ke jingin ke bakodor ke jongki tang na ke benda benyada ya kari ha kan resmi Narendra Modi pleru ya ke Shinkun La Tunnel Project la ban kedau ba ke Shinkun La Tunnel Project kandai Ka-20 tunnel ke bajrong hadu 1.2 kilometer bat onte ha ka altitude ke banong hadu khatsan hajar pras pa phut na ka jingjrong ha nibu padun dar charut khnang banla ban pendiang ya baro ki weather connectivity shale kani ka Shinkun La Tunnel Project onda ka lala ban pendap ya ka kan salong ka tunnel ka bhe tam ha ka perthei bat kani ka tunnel kan omlong tang ka lenti ya jong sipai henre kan penkhlan ru ya ka economic bat ka social development haladak ka Presiden Jonggari ka Draupadi Murmu ni resmi kala simbenta ban ajingi kai ya kina school ki bapule kelas 9 ha Dr. Rajendra Prasad Kendriya Vidyalaya President Estate hanong ba New Delhi bat kini kajing simbenta ka jongkap ban ajingi kai ya kina school ka de halor ka jing rakhe dap asnampura jong jinglong President ka jongka hakari ha kini kajing simbenta ka jongka ban ajingi kai ya kina school ka Draupadi Murmu kala krenru bat kina school ban tuwa jingmut naki halor bun ki
aka bat kalaya kren bat ya thodu ya ki khana school halor bun ki jing ki bami khamtam ha ka ni ka juk ka pamenta halor ki jing ki bede bat kamai mariang ki bakun thop na do ka jing kala ka sun meneng bat ka global warming kane ka president jongari kala kentu ya ki khana school bakin board ya lightly ki kindon ki basdang da udak ar bat kita ki long reduce reuse bat recycle khnang banala banyada ya kamai mariang kane ga dei ka Akashwani Shillong ka balam shaki ya ka khubor Menteri Katnat External Affairs Jongkari Dr. S. Jaishankar hinin kesni ulapoi Haventen Laos nakabenta ka jingle ka balai singi ku jong u sya kanigari nakabenta banya shimbenta ha ka jingle lang jong ki foreign ministers ki bahap hapo jong ka thup Asian Union nakaliang Dr. S. Jaishankar lemba ka jingtho ka jong u ka baulapin ni harensan social media ulapin pau ya ka jinglong ka bakloi ban pen klan ya ka jingle de jongkari India bat ka Asian Union khamtam nei habakari India kan rakhi ya ka jingdap shipos nem jongka Act East policy nakaliang uli Menteri Katnat External Affairs jongkari ukhmi lentiru ban syong ya ka jingyalang bat bun kiri ha venten ka banlong ka jingper khatkam ka bede bat kiri ki bahap hapo ka Asian Union Ulat Kejala Sikkim Lakshman Prasad Acharya unsa ajing kren ha kasnis dang jong ka dorbar mangtingga jong ka Sikkim Legislative Assembly kaban sedang nadu ka santrik unailar arjar arpsau nakaliang ulamphang ka Sikkim Legislative Assembly umingma Norbu Sherpa lembar ka simbol lamphang ka Rajkumari Thapa kilalet yakindu ya Lakshman Prasad Acharya hayeng sa ka jong u Raj Bhavan ka badon hanongba gongtok ning kesni ban aya ka City Khot Sungobha ha uni ulat Kejala Sikkim nakabenta bun ajing kren ha kasnis dang jong ka jingsyong dorbar kabanlong nadu ka santrik unailar arjar arpsau nakaliang ulat kani ka jela ulap pedang sungobha ya kani ka jingkhot sungobha ka jongki bad ulapin pau ya ka jing sungmen banyadon bentalang ha ka jingsyong dorbar jong ka Sikkim Legislative Assembly bad ulaong ru bolong bokloy banle ya ki aka banwan ra ya ka jingbha bad ka jingmentoy ya kani ka jelam Menteri Rangba ka Jela Manipur UN Biren Singh hini kesni ula pelat ya kesong jirap ke bolong hadu iway point arklor tingka sya ki South Park hendai pusan ngut ki beriu ki bela syajit benyo ya kini kesong jirap ke bahap hapo South League Project jong ke Department jong ke Sericulture ba ya kini kesong jirap la IT ha ke program ke bolong Secretariat hakamrat rekam ke jong u ya kini ke program la pelong da ke Department of Sericulture jong ke Sarkar Jela Manipur lembar ke jinge trailang jong ke Manipur Building and other construction workers welfare board. UN Biren Singh haba ajing kren hakani program ulay thu bak sarkar pedeng kalathe yakibun kisong jingerap syakani ka jela khamtam le ha ka por bakani ka jela ka don ha ka saw ko siam. Uni Menteri Rangba ka Jela Manipur ulay thu bak sarkar pedeng kalaplek pisah hadu shispa sausan klur tingka na ka benta ban ajing yerap syakitu kibre kibara syakta na ka jinge kendu ha ka saw ko siam jong ka jela bat kumjuru ka sarkar pedeng kalaplek ru sakumba shispa apsa klur tingka naga benta ban bo ya ki relief kan bat ban marumat ya ki yen ki bela psya penjular ha ka por badan ka saw kosian ha ka ni ka jela shushu UN Biren Singh ula pentip ru ba ka sarkar kala ajing rapisa ka bolong marsi hajar tingka merwei na ka face ka basaw ka jongka bat ka ni ka song jirap ka bala a si ki ba jong ka Jela Manipur kala poi sya ka arhulai klur tingka Menteri Rangba ka Jela Assam Himanta Biswa Sarma ula pentip baka sarkar pedeng limba ka Union Education Ministry kala ajing menjur ya ka Indian Institute of Management ni IIM Gauti bakan sedang no ya ka kurs ka jongka nadu u academic year jong usnem banwan kali ka jing penmana kala wan hadin ka jingalang ka balalong hapadeng Menteri Rangba ka Jela Assam Himanta Biswa Sarma bat Menteri ka Pulih Putih jongkari Dharmendra Pradhan Himanta Biswa Sarma ba pentip limba ka jingtho ka jong u ha ka Rensan X ula pentip ya ka jing seiso jong ka jingalang ha pedang jong u bat Menteri Katnat Pulih Putih jongkari Dharmendra Pradhan bat ula pentip ru ba ka sarkar pedang limba Katnat Pulih Putih jongkari kala menjur ya ka jingkerpat jong ka sarkar Jela Assam ban sedang no ya ka kurs jong ka IIM Gauti nadu usnam banwan Menteri ka sarkar pedang beripet ya Katnat Information and Broadcasting Ashwini Vaishnav hinin kesni ulapli ya ka India's 500 community radio station limba ka video conference ha ka jingdon lang Menteri khana sarkar pedang beripet ya Katnat Information and Broadcasting Dr. L Murugan lembat Menteri Rangba ka Jela Mizoram ulaldu homa laban kedau ba ka station ka bala ai kerteng Apna Radio 90.0 FM kadai ka station ka bala penyai da ka Indian Institute of Mass Communication ISO
Aizol. Uvashna faba ajing kran hakani ke program ulapan pau ya ke jing khublai ke pekerpang ya ke Indian Institute of Mass Communication Aizol ke bala penni bat pinya ya ke apna radio station 90.0 FM bat uloong bakane ke station kan salong ke jing khuba ya baro kinong song jong kani ke jelam. Hakani ke sngi Uvashna ulapan tip ru bau menteri ramba ke jelam Mizoram ulal duhama ba ke dorbar mang tingga jong keri kalamang pisa kerpang lemba ke railway project na ke benta ke than syatei lamit ni bat kani ke mang tingga ke pen olong ru ya ke jingkrang jong ke jelam Mizoram banyo no ya la ke jong ke linti rel ne ke railway line ne ke railway connectivity. Katu ke khubor ke lakut ke bawan sepi na ke studio jong ke Akashwani Shillong kani gede ke Akashwani Shillong.